Assalamualaikum. Good morning, student. Morning, How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Before we start our lesson, please, the class leader, let your friend to pray together. Attention please. Let's pray together. Pray together. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma sadaqallahu azim. Everyone here, who's the absent today? Nothing? Alhamdulillah. Before we next to our study, what was our study last week? Last week we have studied about recontext. Okay, last week we have studied about recontext. Please raise your hand. Okay, what is the recontext? Recontext is the text which details events or experience in the past. Okay, recontext is a text which retell events or experience in the past. Okay, thank you. Give applause for all. Minggu lalu, Mem sudah menyuruh kalian membawa handphone, ya kan? Ya, apakah sudah bawa semua? Ya, karena untuk pembelajaran kita hari ini. Mem minta tolong HP-nya taruh di meja. Nah, I would like to tell you that the learning process today, I use project-based learning. Yeah. So at the end, I would like to assess your product and your presentation. Yeah. Do you understand? Yes. Yuk, coba dibaca bersama-sama quote-nya. Okay. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. First of all, I would like to explaining goals of learning today. So please look at the slide. This is explaining goals of learning today. The first is students are able to analyze the social function, structure text, and linguistic element of the procedure text. Terus, the second is students are able to write a procedure text by paying attention to the social function, structure text, and linguistic elements. Oke. Jadi untuk menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Oke. Clap 1. Clap 2. Clap 3. Oke. Clap 4. Oke. Clap 2. Clap 4. Clap 1. Okay, thank you. Give applause for all. Jadi, today our material is procedure text. Okay, before we start, I explain what is definition of procedure text. Now, I will ask you first, yeah. The first question: have you breakfast today? What do you eat? Apa yang kalian makan? Hah? Fried chicken, terus fried rice. Ya. Can you cook that?
No. Kenapa? Why? Kenapa nggak buat sendiri? Karena tidak bisa membuatnya. Ya, belum bisa membuatnya. Jadi, di prosedur teks ini kita akan belajar ya. Belajar how to make something ya. Nazila, buat sendiri. Oke, next question for Nazila. How do you make it? Ayo, bagaimana cara membuatnya? Jadi pertama-tama siapin bawang merah. Oke. Yes. Oke. Terus sosis sama telurnya itu dipotong. Telurnya Hmm? belum. Ya. Telurnya dipotong-potong. Oke. Bawang, cabai sama semua tadi diulek. Terus ditumis. Terus dicampurin telurnya. Oke. Terus masukin sosis sama nasi. Oke, terus di mix semuanya. Ya, tunggu sampai matang. Terus siap dihidangkan atau dimakan. Oke, ya. Thank you for Nazila. Jadi, I have video about our material ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo visible, welcome and this lesson belajar selama bahan alat kelistrikan being fun. Nah, visible, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Oke, kita cari yang pertama tentang definition. Apa sih itu procedure text? Nah, procedure text adalah text that explains how to do or make something step by step. Next, what is the purpose? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah to show, or to tell, or to explain how to make. Kata kuncinya adalah show, tell, or explain how to make. Ini biasanya ada di resep makanan, ya, how to make class. Next, to make people know how to do something properly. Jadi untuk membuat orang untuk bisa melakukan suatu hal dengan benar, ini biasanya di manual. To explain how to use, ini kita sama. To explain, lagi-lagi to explain. Yang terakhir adalah to give guidance in using certain appliances. Sekarang kita ke unit structure dan juga language feature. Susunannya dan juga ciri-cirinya di dalam procedure text itu ada apa saja sih? Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita ke unit structure-nya dulu. Ada how to make french fries. Ini namanya adalah goal. Seperti yang pertama ada goal-nya. Goal ini biasanya ada pada judulnya. Yang kedua ada ingredients. Ini adalah materialnya. Dan yang terakhir ada step-step-stepnya. Ini adalah step. Jadi unit structure jadi procedure text ada tiga. Yang pertama ada goal. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada step. Lalu, bagaimana dengan language feature-nya? Yuk, kita lihat. Yang pertama, ada kata first, second, first, after that, then, finally. Ini disebut dengan temporal conjunction. Sedangkan, kata-kata ini yang diawali dengan verb one, how, it, hey, panaskan, put, letakkan, fry, goreng, put, letakkan, add, tambahkan, put lagi. Nah, ini adalah diawali dengan one. Kalimat yang diawali dengan verb one namanya adalah imperative sentence. Jadi ciri-ciri dari procedure text language features-nya ini menggunakan imperative sentence, menggunakan temporal conjunction, yang kedua menggunakan imperative sentence. Oke, next people, itu tadi adalah materi tentang procedure text. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. See you next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. What procedure? Text. Okay. Any question for this video? Ada pertanyaan nggak? No. Okay. Do you understand? Yes. Udah ngerti. If you understand about procedure text, now I want ask you. Ya. Jadi sekarang Mem yang akan bertanya kepada kalian. Are you ready? Ready. Okay. What is definition about procedure text? Please the answer for my question. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke. A text that
Okay, thank you. So, definition of procedure text is a text that explain how to do or make something. Yeah. How many generic structure of procedure text? Hmm? Okay, Saila. How many? Hmm? Hmm? Okay, so any three generic structure of procedure text ya, worksheet for you ya. Jadi ada tugas sendiri ya, tugas sendiri-sendiri. Look at the slide ya. Di sini ada special hot dog ya. So please you analyze one example of procedure text. The title is special hot dog ya. Jadi silahkan kalian kerjakan ya. Kerjakan di student worksheet. Mengerjakannya berarti analyze ya, menganalisis. Oke, sekarang silahkan ambil handphone kalian masing-masing. Kalau memang belum mengerti itu bagian mana menganalisisnya ya, jadi kalian bisa membuka lagi video yang tadi sudah kita pelajari ya. Dari kelompok 1 dulu, ambil ini ya, handphonenya. Kalau belum tahu cara menganalisisnya, buka lagi video yang Mem kirim ya, lewat link. Oke. Bagian aja, cari yang pas bagian elemennya. Nah itu tuh, yang with picture-nya tuh. Untuk adverb of time-nya itu keterangan waktu ya. Jadi berapa lama mereka membuat special hotdog itu ya. Nah, kalau memang dia ada, silakan tulis. Kalau tidak ada, berarti kosongkan. Oke? Are you finished? So you're analyze in procedure text. Please your names. Write in your names in the student worksheet. Mix, ya, kata perintah, ya kan? Ya, tadi di video kan imperative sentence kan kata perintah, tapi tidak menggunakan subjek. Mix kan berarti dia memerintah untuk mix itu kan menggabungkan, ya. Oke. Are you finished to your exercise about analyze in special hotdog? Yes, finish. Oke. Ini nanti kita akan dikumpulkan terus kita bahas ya, apakah sesuai nggak menganalisisnya ya. Oke, next ya, Mem ingin kalian membuat grup ya, atau membuat kelompok ya. Satu kelompok 4 sampai 5 orang ya. Silahkan buat kelompok dari sekarang ya. Oke, udah buat kelompoknya? Sudah ya. Jadi tugasnya tadi Mem sudah memberikan ada 7 topik ya, prosedur text. Jadi tugasnya di sini kalian per kelompok ya, setiap kelompok menuliskan 1 teks prosedur ya. Untuk topiknya terserah kalian pilih sendiri. Di situ Mem sudah memberikan ada 7 topik. Kalian pilih salah satu topik, kalian buat teks prosedur ya. Sampai sini paham? Oke. Teks prosedur yang telah kalian buat, kalian analisis seperti tugas tadi ya. Mengerti kan menganalisisnya tadi? Ya, oke. Kalau begitu silahkan kalian kerjakan ya. Setelah selesai ya, selesai tugas kelompoknya, kita akan presentasi setiap kelompok. Jadi, do you understand? Yes, oke. Kalau sudah mengerti, silakan kerjakan sekarang. Kalian analisis ya, menganalisis tadi ya. Jadi tugasnya pematerinya berarti membaca teks prosedur yang udah kalian buat, yang udah kalian tulis ya. For example ini ya, contoh misal ini
Jadi dibaca semua terus sama analisisnya. Nah, berarti ini ya, jadi kalian buat ini. Oke ya, buat ini. Ini kan udah ada nih. Kalian sudah menulis dan menentukan topiknya ini. Ya, tipe materinya membaca ini kalian ini. Oke, tapi iya, oke. Ya, berarti sekarang lihat lagi materi tadi. Kalau misalnya kesulitan ini menerjemahkannya apa, boleh buka kamus ya. Kamus di handphonenya. Sekarang yang kelompoknya udah siap, silahkan maju ke depan grup. Oke, grup 3. Oke, silent please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves as Group 3. We would like to present the result of our discussion. But before that, I would like to introduce the member of Group 3. The first name, Nazila Nur as moderator. The second name, Nabila Elis Gustiana as speaker. The third name, Saila Nurhaliza. The fourth name, Nesa Novia. Our group chose the topic because we think the many people will like it and it is easy to make. Now I will return it to the speaker to present in the result of our discussion. Okay, in here I want to read the result of our discussion. The purpose or goal of the text to explain how to make cheese omelette. Ingredients: 2 eggs, onions, garlic, chili, if you like spicy, salt, vegetable oil, cheese, celery leaves. Tools that we need: frying pan, spatula, spoon, fork, serving dish, slotted spoon, plate. Step: firstly, cut into pieces the garlic, onions, and chili. Second, break the eggs into a bowl. Third, put the garlic, onions, chili, and salt into the bowl. Then mix them gradually. The next step, add a frying pan. After that, pour the dough into the frying pan. Cook it for 5 minutes and looks yellowish. Next, leave using spatula and put it in a plate. Finally, omelette is ready to serve. Imperative sentence ada cut, break, put, mix, heat, pour, and leave. Simple present tense-nya ada cut into pieces the garlic, onions, and chili, break the egg into a bowl, put the garlic, onions, chili, and salt into the bowl, and the last one is mix them gradually. Adverb of time-nya ada 1, yaitu 5 minutes. I think enough for our presentation. As moderator, I would like to thank you very much for your attention and I read wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for group 3. Thank you. Okay, next group. 1, 2, or 4. Okay, group 2. Okay, who is the moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce ourselves as a group 2. We would like to present the results of our discussion. But before that, I would like to introduce the members of our group. The first name, Anita Fauzia as moderator. The second name, Siva as a speaker. The third name, Nabila Dwi. The fourth name, Yuli. Our group chose the topic milk tea because we think that many people will like it and it's easy to make. Now I will return it to the speakers to present the results of our discussion. Okay, in here I want to read the result of our discussion. How to make a glass of milk tea. Ingredients: 1 cup of water,
1 teaspoon of your favorite tea leaf, 3/4 cups milk, sweetener of your choice, salt, a small strainer, a lead to mop, a teaspoon, a small saucepan, a tea diffuser. Direction: first, boil 1 cup of water in a small saucepan together with 1 teaspoon of your favorite tea leaf. Brew the tea for 2 to 5 minutes, then add 34 cups of milk to the tea. Next, return the tea and milk to a boil and remove it immediately to prevent scalding the milk. Hold a small strainer over a large mug and strain the tea into the mug. Let's add a sweetener if needed. Okay. Analyze. Imperative sentence: add simple present tense, nothing, adverb of time, 2 to 5 minutes. I think enough for our presentation. As the moderator, I would like to thank you very much for your attention. And I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for group 2. Okay, next group 1 or group 4. Good morning, everyone. Morning. Let me introduce our sleep as a group one. We would like to present the result of the discussion. But before that, I would like to introduce the members of our group one. The first name, Windy Patricia Simanjuntak as a moderator. The second name, Esther Malita as a speaker. The third name, Jeva Zevia Febriani. The fourth name, Nadia Rahmadani. Our group chose the topic how to make fried rice because we think that many people will like it in it easy to make. Now I will turn it to the speaker to present the result of our discussion. Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions cut into small pieces, 1 tablespoon of vegetable oil, a patch of rice, some salt, curry leaves, tools that we need: spraying pan, spatula, sauce dish, salt spoon, plate, spoon, and spoon. Step how to make it: press a spoon, garlic, and 2 pinches of salt. Suaranya Scone. lagi. Ini lagi. Add vegetable oil on fry pan. 3. Put the punch garlic and salt and onions into the hot vegetable oil. Fry them a while. 4. Put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. 5. The 2 spoons of salt. Causes frying until the rice hot. Now, final, put the fried rice in plate. Serve with nice side up. Analysis log of the text. Imperative sentence. 1. Head food edits mix frying. Simple sentence. 1. Edit time 3 minutes. 3 minutes. Okay. I think enough for your presentation. As the moderator, I would like to thank you very much for your attention. I and we with Morning. Oke ya, karena waktu kita tidak cukup ya. Jadi untuk grup 4 mohon maaf ya tidak bisa presentasi, tapi nanti hasil presentasinya bisa dikumpulkan biar bisa cek ya apakah sudah benar atau belum.
Oke, jadi thank you for all for your presentation ya. Mem ucapkan terima kasih untuk grup 1, 2, 3, dan 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi tadi Mem lihat ya, kalian sudah bisa menuliskan satu contoh prosedur teks ya dari topik yang kalian pilih setiap kelompoknya. Terus kalian juga sudah bisa menganalisis mana yang imperative sentence, mana yang simple present tense, and adverb of time. Jadi melihat kalian sudah bisa mana yang menentukan kalimat perintah, kalimat kata kerja pertama, dan waktu ya, keterangan waktu. Nah sekarang kita akan cek dulu ya, cek dulu tugas yang tadi kita kerjakan. Apakah sudah benar semua atau ada yang masih salah ya tentang menganalisis. Yang kita analisis tentang spesial hot dogs. Ya, kita akan bahas dulu menganalisis tentang spesial hot dogs. Tadi yang pertama apa yang dianalisis? Goals-nya ya kan? Ya, jadi goals-nya apa di situ? Spesial hot dog ya. Goals-nya adalah spesial hot dog atau how to make special hot dog. Next. Terus apa lagi yang dianalisis? Ingredients. Ingredients-nya apa? 2 cup of awesome ya. Terus 1/4 2 cup of fun. 3 CVPS color, 1 cup of kindness, salt and pepper to taste. The next direction. Sebelum direction ada tools, ya kan? Kira-kira di sini ada nggak toolsnya atau alatnya? Tidak ada. Jadi untuk toolsnya itu dikosongkan. Prosedurnya ada ya? Ya, prosedurnya yang 1, 2, 3 mix, ada add, ada flavor. Next. Imperative sentence-nya apa aja? Mix and add. Terus yang simple present tense-nya apa yang dapat? Next. Terus adverb of time-nya ada nggak? Tidak ada. Berarti hampir semuanya benar ya. Berarti kalian sudah bisa menganalisis dari teks prosedur. Berarti kalian sudah mengerti teks prosedur itu apa, terus cara menganalisis dan cara step-step pembuatannya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk next lesson ya, itu kita akan membuat membuat teks prosedur. Kan tadi kita sudah menganalisis, sudah menulis, sudah bisa semua. Berarti minggu depan kita membuat. Berarti minggu depan silahkan bawa alat-alatnya dan bahan-bahannya. Kita akan membuat teks prosedur di sekolah. Jadi akan praktek ya, akan membuat sebuah produk ya dari prosedur teks ya. Udah jelas tugasnya? Ya, berubah ya. Kelompoknya tetap seperti ini. Terus tugasnya jangan lupa dibawa untuk minggu depan, alat-alat dan bahannya. I think enough for lesson today. So please, the class leader, lead your friend to pray together. Attention please. Let's pray together. Thank you very much. Nice to today ya. Jadi Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.